nastavku nacionalnog dnevnika imat ćete prilike da vidite. Pronalazač iz Leskovca misli da bi Srbija trebalo da se oduži Nikoli Tesli izgradnjom njegovog tornja. Može da bude i benzinski, dizel i da troši neka druga goriva. Proučavajući naučne istraživanje Nikole Tesle, Dušan Sinadinović iz Leskovca smatra da bi Srbija na dostojan način trebalo da se oduži velikanu izgradnjom Teslinog tornja. Prema zamisli Dušana Sinadinovića, Teslin toranj koji bi se izgradio u Srbiji treba da bude visok 55 metara, poput onog radijskog tornja u Nevadi koji nikada nije završen. Svoju zamisao Dušan je pretočio u dokumentarni film u nadi da će neko podržati njegovu ideju. Smatram da je Tesla naš najveći brend i najcenjeniji u svetu i da zaslužuje da mu se Srbija oduži na dostojan način i da bi stekao popularnost kakvu trenutno Srbija nema. Dušan Sinadinović nema visoko tehničko obrazovanje, a kako kaže, znanje je sticao iz literature. Pored elektronike proučavao je i mehaniku. Sa 18 godina konstruisao je motor koji može da služi kao kompresor ili kao pokretač automobila. Polurotacioni motor. Može da bude i kompresor. U zavisnosti od mogućnosti može da bude i benzinski, dizel i da troši neka druga goriva. Dušan do sada ni jedan svoj izum nije uspeo da patentira, da unovči i da sebi obezbedi bolji život. Za njegove inovacije bile su zainteresovane svetske kompanije poput Mercedesa. Nije želeo da napusti zemlju i ostao je u rodnom Leskovcu. Godinama se živi u teškoj bedi, što je baš neshvatljivo i sam se pitam i drugi me pitaju šta radim od svog života. Iako za sobom ima nekoliko izuma vrednih pažnje, Dušan Sinadinović živi skromno u malom stanu. Za život zarađuje prodajući sveće na lokalnom groblju, a noći provodi uz internet i literaturu u nadi da će mu njegovo znanje jednoga dana obezbediti boljitak. Niš, Zoran Radenković, Televizija Pink.